Sielewa mwezi siembau aziyetena ne ile nzo kaida lewazio kabisa ne ngozi ukano ikolwa kana o magendo anozi yako nice teo kena bado mekonenge nando ine nitawekala tae metie tabasanga Mwadhikisi ni chauke utati yangu kutateka ni miongo 3 na ina saa ile siya kiokoni nani wako ambelelia. Hello wake wata nita wasami wa mulingeni na nzawe yawe ya mitambo ni amba itunzini wanichauke utati yangu kutuinena nao Merino tuongelanga wa sete kuiwa wibasa kanao kwa tesimu kaba tafadhali. No tuongela wa sete tafadhali te kuiwa wimbali Tako engale kusumba siapa ya tala thina ni mo Mary ena kwa wewe mwaka wa 2021 nokena gawa 2021 ana gawa mwaka wa 2022 nokana teteka mwana nana teteka mwana nebo kebandika tena wewe ya mundu mulombe ndi niwambi odinza uloko twaite niwambi odinza wewe na mkule nikinele kingi Udo kireka la mwaka wa 2023 pamwe wa sandatu ndo ilozine na kulewe simone wa palawi na mundu mukamumba na kwa nina ume bana ilozine ina idea kwa kweli we mundu muka na ni sister wakuyu musiane we ula wetina kwenyu ila na mukuli liambiye mundu muka ukita yenda uya na mukuli ntesimwa amonye we na mtondo na kunita mundu mukongeni wa umundu kela na mukuli yeni wambiye ndo amekalete mukamba mitelena na kala umundu mukana mukwa musi wo sister osi wakuyu na mukwa bunumba ana kale na koma kuna unolonge na mukanchokete musi na nukia mundu mukane wande yo no mutu ni message no uyo la mwana wawe nukia ko musi no kiene dia ema chati ya na je akwa kweli message ile na uchati mwandu anando makomete mwe nego Ewono jena tena kwa ndiko mana jeni kuri wanaenda kulima wona kuongela na kana kanini kuonza no ndo adhabu na negete kalile na okata jinya amuyata amuyani ngule ndiko mana ke yo mundu mume waku atabienya na nyake ambia ndo kendo kini chana atwaita naenda ndiye kwa mana ke nikitu manisi Iwe vya mundu mwa asimete na nyake Ono wabo sebalika tena na iwe vya yuna ngwenda kumanage mundu bandu wale na tena nondo kana kanini na ngene mitwa kuntu Wana mwenye nikituma na niwe wale ile na wewe yani wale kisho Uko mali lozi mbo yuno no jadi lozi ina kumazinda kuna Okay
Yuti wangu enda monde yana ile kuikata unondo itwana inatwana pili mwena siana ile hiyo ni masiana ile wenake aje ando ida kama ni masia kama na wasia kamwe na yude na tena nondo jana kama kwa shukuru na kuna simu na kukoze na tena ni ndamu ndio zina kuikata okay sister wako na kaiba enda ndio lakini ningu kwenye wasimu na alima kaambia na wangu ni kutoa ni jana ndio ndio mkemo kinaje ile bibi naambia ni kutoa ni jana ndio ndio maneza usiende na newe sala muse wa kuye kalawi kale madhamia ndio ndio ananjio miteke na kumati njaji kulawe wese kula kwate newe kulawe kalati jo wokie the sister kunomba kwa mweme uwe ni waina ngwa yani ni wakwete ngo siake kethia no gwata ikalangero kuma tukasuwe iwe ndo yite mosi kuila karende tambite mo ayela na kunwa chimone wa be mu mfawi tobi bwana ambati na tina ile yani we na ina kana na nayo nete ane mwabu nyumba nabo nyenja kuna ngata kitu alikemo na mundu mende sikanene ndete na kitu tine yo video meu nyumba na witho ila mutume osua mo sister kwa mukwai mume moyaya engewa ya nondo na mukolia ambeje eukito manda wi anende to monya bala wi awu nane wa monise ko dai so monya ndo sio na ndiye ina mwezi ya kuna mukwana bana lewe maminete matugo na sister kwe monena mama wa monja to nani na kuma wa mwezi aju muinena na sima kwe mese idi akwane wezi ni akwane wezi idi akwa kwe yata idi akwa ambeje no kunena nake o sister kwe okay ko huyu endao mana weke ata nondo na mimi yana kuma athi lobi mume wako aende mwe waka ni matuko 15 mwe waka na matuko 15 na nda kuna asimu ayano nyinyi sio mkonia sio na mkonia zimbenda ngode sisi yani ndo siende na ata namba ta ilobi ni muna asioke achalo ke cha kuthinkonda tunaje no de nyaka na yana de na kambie menti kuya no nje no ni ko at least yeye mnaenda angonda mwisho katala okay watu yatika mwite okay kato tediende okay yes Mary Tiosu sister waku ne wosie mose waku kwa kuwe sister waku you ne why are you jumping into conclusion without making no is there aume no ngiza tukamuta byo diligence no ngiza tukamuta byo aume ebinda zila meko ibasya twele tupe maundo elimate yumba ni asia ondo wambe kana bandu bani bakayitapwa gibetiki kina kana mwetu ina shape ino ebwa ito shape cha nuga mezizia wona saa inge kala moto wa usongethia ngombo nondo ndale itaba nuka itaba we na itaba na nukethe tofauti nukethe tofauti kwa mabinda tete nyumba ni asia na nuka abika nyumba withia nyumba no ni kunungeia so you ni waile takwe nyumba ni na zina mwana na zina maundu maingi na au mengi okunikiliula wikitwa ni ataalamu wengi wona ni au mengi maenda anza kwambia kibeti cha itaba ebuyambe na mai sisi ya mai yaba imwe puibo waya ngina imwe otakazi okakwa gwingi no itwika musena wa mundu ome nundu ndwa yumbanisya mabinda mathayo pe mabinda mwendwa waku osiyu mutwanete okaitaba pe mabinda nundu ndo nemba matu ukandiki wanenda kitale wewe madamu o waku ndwa ilete onekana ndwa ilete zekisiolo miye tatu andike we
nil oandikiwe nil attendance baba andikwe not applicable nil kwa ilungu ya mye tatu nundu tembama tunongina te andike umundu ni mundu ni jo niona moze no anengiwe meyo kumi nundu getha nengetwa akanywe mono kulanziani so you andikiro bya nje yende kwa benzo bakawute kwa ni lasima umundi tumanekana pe mapinda ma lasima ndini wa thayo na paune bo mundu wailete uthimiwa anda waina thina gukonthete uthima jindu zo era cio nthete kwe uka unikiwe ukona sister wa you wembea sister wa Mary wembea nikiona sister wa Mary osete mume na wewe ni mutwae juko kulia Mary ni mutwae ni mume wake na be makosa mau mundu kumandia sister wa mukawia netangazo zizi bikia ndwala be makosa mau itangazo be makosa be nanga misi andama ilobi mabulod na ngai mara wata mzoga no kai chozo ro mundu zainwa kwanza mweka na mundu mabulod ukwete wa ndo na ukilia mundu no ayo ploti ni oyu wabindia niki na no wona kindu kithuku kiikumwa ploti ni waile aza ngwazi akuzio ndaila zithabu muka ailoko mana liboti ya wea kana nibonde ka wea na mundu ngimalika ndakandi ukuya ayi vuto naza waile aza ngwazi akuzio nda ploti ni bage lake ndo chonde no kamakula baineza usiona Nineza usiona iona ya ndi pese ulika mundu usiyonekie ndonekie tene na anateke anakie mbangi leekite andu amabulodi tegeta mundu je nyonde mo yakale musi nondo kila mukuna nikendo kidogo muno kiyokita walanya mesi ono mundu ukunena na sister in law wake ene Biblia nenete kazio in fact jua ilo mano mundu erwa Mary Mary mazinja suswania Jinusi uswania ugweta la diva ugwete ugwela tunene atala tiyo nene omoja tinene atala kuya matungulu tinene atala yula ni mundu yani mwetu ya mwitu au matala andu azuma tetheti owe ilobi oko bika ilobi ethi obaro matetheti owe mwakunanga ethi akabe mathumwa kwa imanji waibo onene ta waibo asuna ploti ne yu asuna ndwala meda mayelo tolongane liya nendo rabia andwala etwala tuzianiwe makazi ni maito maito ethiwa ni wathi kutembelea mume wa umwe muile niondu umanwa na ume ma sister kana umanwa na mume wa sister waku umanwa na mume wa kasini waku umanwa na mopio nondo zela wetha wekete umosa niwe nakuma kumeosa pe amo yethi ai ni pe amo yethi ao mwe murula makoso mana nondo wegendo kila joka kuyu yo woli ai kila jaga ilobi cha land ilobi na la landline kila cha land ba ilobi yu na la sister wage yolo go bobo ndo miakazi ai wolo go bobo na yumano pe makosa yunoika ma yuta bya inya na wa ai mbaga igile yogele wada mbega kono akono baba njube thana to ila tonje bawe makosa malikile ango wega mami anga na rata ya kora bize ide yagu anga wandi baizo no no gudo la mono ko kwara gendo jagu yeno zimamu no ngida motabi ai ninga obatwanyi bona jada no mamu ko bondo ko teje mwe yu mundu ma ko no galo ya inya kwe mami niona na mo kanyelele tu otukozu ndina yake otukozu na komo india ndo kuya dawe ya by the way ondo mo wa ile ta omananekana ogwo wagwo nekana sister wa Mary no mwekete uthoku no endeta na mume usuni gwo yani zikasi akuzia thayo ziegwa lewa agililinda ne mwene gwo zeto na ate kutegemea kindu icho kaboni chao okupera baba bigokethia mundu asi oloko bobo nundu woni woka ni wabika muga yazilikale bingo hii ndo lama na bingo moge mangu nundu baba badi eka rukazila kesi badai doleja kesi badai lakini nao dhinola weba ni koka kutwika kana muko nikiliodi wewe kwanza we mulinge ndiko muko nikiliodi kana Mary muombe ni wasiwe ni sister
wake na ilobi malibora mage ma ilobi ndio kwea azizo rizio ile lazima sabuni ndio kwea mungu ne azimu makamwea na wazema zizia we ndio kwea no twane gwamo mwetu ya mwenu ukwa mwetu na mwetu ne mutwae mwetu ko mande wa wea amande wa mithenena iko maba base komanda ya kwebita mulinga mithenena baba manda ya kathio ba idazo area ba ana mundu to tho idazo area na mithiuge na bomo wa muindi jathengi we ya ndo ndiukie muindi eso mma jathengi na mana uyo bara ina roja baba yuya ndio kwea komanda ya kwebina na we atunene ugo na ugo ni ubikia ume onthe pai mundu ume utona kwiyumisia mwai muima atiete mukamusie pai mundu ume utona kwiyumisia akakoma na mundu makanombe Ti possible. Ni possible. Mbungu. Ni possible. Mweli. Tipo. Ino bungu. This is an example. Can I not the article and? Kalafek. Yule ndio kuya kuitondeka. Kuitondeka kwa mundu ume yeyote mutwanu kutia mukamusi. Nake kala mwai muima heyo mesi usino bongo chakele paito ndeka so inala na mama matuko ai ito ndeka ko inala we na mama ruandi tutumeka konde no na ikalango wa mbolu elia oyi stressila sie na yune na ukia mwetu mwetu Mary chambe ni pole nondo mume wako no kweketa useleke usu kila utona kweka nekonena na mume wako kamukulia katikati wakwa na sister wakwa nondo you by you as we are talking katikati wakwa na sister wakwa wenda weko nikanetha wenda ho sister wakwa we wose sister wakwa nyeneteme nondo ugo ni wasu tigatinde tezela ku yote nwenda na sister ni weka nwenda na umundi sister lobby azimono ya Desi na we baba ikilango ndo kwa cheja bai yo mundi ndombea kana nikutwikie sister wakwa ni ukio mandhi wa wea ni mume wakwa na ndiye si ayama mandhi wa mandhi wa wea ata ni mume wakwa na ndiye si chambete yamba idha na nda ya isu siya kana uone mume wa sister wakwa na tiyo ndo tuwaileta idha na communication nake sister wakwa atesi ai Elombe FM oh sweet Elombe FM Samina ya mwamuka Nesa Kiola kongwa wana kwa msenta mbuto ni kino kimo na Mary kimo kitu na kikakiri kwa ni mundo ume kidaki kidogo huko tunaona ile tatu ndo huko motende akaenda kwa kumotende ndio kitu kwa mume wako kwenda kintu tukidaki kidogo kubula Mary utona kweka uki mume bala bya mume ando kalande na mume ndamu kanja kweli kwa sababu ni kitu kama tumekozo neyo Elombe FM ana mbilo Emma una Jeremia Eva wajioneza Emma huyu unaanza kama yake Uganda ito karibu sana pala modiku wa mzwani megwani kimejambe hii Mary no nguje kitungu na sister wagama nyoke kanga neta Faendea nondo yue yu sami mulinge Eva le bata mwao sister wa Mary au me na kumosie okay lopi au okay lobi Mary atesi waundo kuona nisiaje mwidiwe ibape pe na kadhina yue ya Mary ati enda mutumia wake amwekalie nje amukunjie na sister wakwa uona weba wekaba ulo kala kitongo ne karlo ulo ko kitongo ko ne ndo inaja ino yuba uma Mary ma bautika ndo wani kila sister wake Pailu azanda haya thank you Elombe FM nina ya madina kama jada Nesa ndio mweze kumangoleni ndo note Mary ni ati jana wendio likilo mtu anawo
niwe dio makosa niguo kilando no weta ni meli yeto mute wake na yito andu ma kwa mo kana kalendi ni kana mari manondo mo sio kana mutano wo ni kana mande na ndu mande na kana na musta ke meli ni kala ba kubina mume wake mwaje kumangoleni wengi alombe FM. Yes, mundu mulinga na yawe. Yes. Ndiwa mwa mugete nesa. Nesa mono. Oni MC ando ambe. Meri newe na ngone na nondo amelia. Ngeja uendo alita ambodi ko. Ni kanaka ze o amesi amwesie na inde inene ambe wazima yake awete enda meri kana mwetwi. Anondo uwe wethe iwe. Ni umwe ambo dimosi na inena nyana make na mume imwezi akuve mwitu inyawe tenda u hasanda uziti woni wako wengi alombe FM. Tende na kwa sazimu tende na kutethia mundu wetu wa Mary ni mwethi sister wake na mume Matthew mweje na tia amethi akomata ino eta muno ugwe ugwe kumata kwenu ando aziti ando alombe FM. Ne Doctor Kinge Kinge kendo ke kianze gumata na kenanze oyu kinambe abui lobby katenda nyie mbaya mbua ya jabai Nakwe monde mundume abai asante sana na girali no aya hello Bit FM. Hello sir. Yes Mongelia to mana yawe. Mongelia nesa Ni nyama le macholo ngwana. Ndakende tari mari. Kwa mutethia. Mari na wenu kwetu. Ere mama na gozi kwa kana mwetu nyai. Sisita. Ai, ona vile cha kutesha yuko ana na mume. Niona ni kwetu hii kwa mundu kuangala ni akwa na azio kana na ngamia zaidi. Akuwe yonde ngitha kaibale. Dingoli kwanza na kwa vile mbele na yamba ndo ambani wena ingeile kandi ambani wena je nuambwa aka bila kyo kende ndio ayo onataka ona kinu kingi ni mwetu nyeti mondo anza imagine kende kike wo ambano tonya ko mitala kwa jomezi nego ya ko moda ne ko moya nake mbona mwetu nya no ningo ndo kinu na nyomo chake tango nego na ya dokumezana hizi yake na kwa kulio kwa jamii ma dokumezana meitana na ka kama na mdomo wangu nego we na bata ningo wawe ambino anje yawe ambino anje wetu ya neje vyo wewe na tio uko la mwanzo ni mati ala mwanzo ni nomwe zao aza manze mtumia no kwata na tiwa kumanza makao manza kwa mundu kwenda mungena jana ile nego oyo kwanza wangangi ego na ndezo kwa tijano kwaje nanga kwara wena jana nje yako nanga ino kumbe jendo majaki ndio mtunyozi sio zawa na godoma na kumejana jake na wasome thank you mwetinda nesa na kutinda nesa tamukwadi momuko asante mwa thank you hello Bit FM. Hello yeah mwamukia talo kumimanga hii nesa mchungaji ni tawandani mosangani kuma ba mwenge kwa siku ina nene tukisia ndeto sia manda mutu ndi yukela ndonya kwela wabune kana undu wa umanya LAT ni tondu witha wambe yotene na wewe kasoni mundu wethe anoka mutavya kana we maundu maendea ba ilobi methene na mebet kie nesa kana ikabetisie kie nesa kie nesa muno mwana igo nundu tio sio wa mundu kosa mume wa mwitu inya igo ina kila ndo nyota amanda mu ni asio kwa wala musi nae kalenzo na atumia ama election undu ni kana withe no undu no wakana ni wano ndo tio seo nego mchungaji tio seo kaili utika seo ni kathuku thank you
na ngwasi ngai ateithie family ni kastonyo kuungamana okwetha ni family cia utanewa ana za muyathimo muno na ngai mone oseo methoni make na kone oseo no itinda nesa amina nza olo manosi waku baili yo uma telomete byo ma azumonza ambaye kana azumonza ona ndize mali maandika ngiwata lakini tiyo ndoteka yes be muzuenda utusomea be muzuanda kitwa vaazeti ye buko ne ali bainale baimandike yawo lakini yale yela mekweyu ndukatwaye mundu muka mwetwe inya wake ethiwe mumuthenia mumuthenia umuvuye umone muthei olongethayo yani ndukatwaye sister wa muka waku ethiwe muthenia wa muka waku ethayo